Hirmus. On hirmus, et meie seas on palju koroonahaiget, et haigustumus suureneb, et haige võib eluvõistluse kaotada, et meie seas on palju neid, kes arsti ei usalda, et haiglatest ei jätku kõigile arstiabi vajajatele kohti, et paljud ei saa plaanilist ravi. On hirmus lähedaste pärast, hirmus on haigeks jääda. Palju kirjutatakse ja räägitakse vaktsineerimise vajadusest, sest see on ainus, mis aitab meid viirusest vabaks saada. Kirjutavad ja räägivad poliitikud, arstid, ametid, ministeeriumid, tuntud inimesed, näitlejad, sportlased. Aga meie palusime meie linnas elavatel inimestel rääkida oma kogemusest ja mitte kellelgi neist ei pandud sõnu suhu. Страшно. Страшно, что среди нас много тех, кто болеет коронавирусом, что заболеваемость растет, что заболевший может проиграть борьбу за жизнь, что среди нас много тех, кто не верит медикам, что не хватает места в больницах для всех нуждающихся в медицинской помощи, что многие не могут получить планового лечения. Страшно за близких, страшно заболеть. Очень много пишут и говорят о необходимости вакцинироваться, потому что только это поможет нам победить вирус. Пишут и говорят политики, медики, департаменты, министерства, знаменитости, актеры, спортсмены. А мы попросили наших жителей рассказать о своем опыте вакцинации, и никто ничего не скрывал. Начну с себя. Я Вероника, мне 44 года. Я вакцинировалась 2 раза. Использовала вакцину Pfizer. После первой прививки мне было 3 вечера подряд, мне было плохо. После второй прививки у меня только болела рука. Моя вся семья вакцинировалась. И сегодня мы все планируем сделать 3-ю вакцину. Меня зовут Тёма, мне 17. Я провакцинировался Pfizer. Чувствую себя отлично и после каждой дозы также. Мои друзья тоже вакцинируются и чувствуют себя прекрасно. Tere! Minu nimi on Imre Liiv ja ma töötan Narva-Jõesuu linnavalitsuses hariduse ja kultuuri nõunikuna. Olen läbinud vaktsineerimise käesoleva aasta maikuus. Saanud 2 doosi Moderna vaktsiini. Minu enesetunne on peale vaktsineerimist olnud üsna samasugune. Süstimise järgselt, jah, veidi õlg valutas. Aga üldine enesetunne oli hea. Ei tunne ennast kuidagi süstimisjärgselt teistmoodi. Ei magnetiseeru, ei tunne endas kiibistatuse tunnet. Elan täisväärtuslikku ja normaalset elu. Kutsun ka kõiki mind kuulanud inimesi seda tegema ja sellest osa saama. Добрый день, меня зовут Вера. Я живу в Нарва-Јесу, родилась в Нарва-Јесу. Мне 56 лет. Я сделала 2 дозы вакцины Pfizer. Чувствовала себя очень хорошо, никаких побочных явлений, даже рука не болела. Буквально на следующий день после 2-й вакцины я пошла на тренировку. Вот чувствую себя хорошо и чувствую, что я все-таки немножко защищена. И даже если вдруг случится такое, что заболею, ну или подхвачу где-то этот вирус, то я уверена, что болезнь будет протекать легко и не будет никаких осложнений. Если понадобится 3-я доза вакцины, я тоже вакцинируюсь, потому что это все-таки защитит и дает уверенность в том, что болезнь не будет протекать так тяжело, как мы видим из наглядных источников. Mina olen Tiiva Sapre, Laarna küla elanik. Ma olen, ma ütlen ausalt välja, et ma olen 75-aastane ja ma olen vaktsineeritud ja ma sain ka juba 3. süsti, mis hoiab veel paremini meid ära ja mul ei ole olnud mingisuguseid kõrvalnähud, neid ei ole olnud, absoluutselt. Ja ei maksa seda üldse peljata, ei ole see nii. Ja ma tarvitan ka vererõhurohtusid, vaatamata sellele olen ma ikka vaktsineeritud. Ja ma kasutan veel teisigi rohtusid ja minu perearst on väga tubli proua, kes ütleb, et need inimesed, kellel on mingisugused haigused, et nad peavad kiiremas korras ennast vaktsineerima, et hoida ära seda rasket haigust.
ja ma olen siit Laarna külast, meil on väike külakene, muidugi küla on suur, aga meil on siin hotelli tee ääres oma väike seltskond ja meie küla majaelanikud on kõik vaktsineeritud ja meie pere juba on ka 3. doosi saanud kõik, et ei maksa üldse karta ja ma olen väga uurinud seda asja ja minu sugulaskonnas pole mitte kellelgi olnud mingisuguseid halbasid järelnähtusid, absoluutselt. Ja kuna ma töötan koolis õpetajana ja siis täna ma kuulasin seda saadet, et 12–15-aastased lapsed peavad ennast vaktsineerima, aga nendel on niimoodi, et nendel ei ole seda 3. doosi vaja nii kiiresti teha, et nendel antikehad tulevad, on nagu tugevamad, aga vanuritel on nõrgad, nii et me peame, inimesed, uskuge vaktsiini. Ma kuulasin, üks riik pandi lukku täielikult nii, et vaktsineerimata inimesed ei saa isegi liinibussidesse, poodidesse. No ärme läheme nii kaugele. Palun inimesed. Uskuge медицине, медицин päästab meid. Друзья, добрый день, меня зовут Карина Кюпас, я директор лечебного СПА Нарваису, мне 40 лет, и я уже 2 раза провакцинирована вакциной Модерна. Я переболела короной, болела ей достаточно легко и думала, зачем мне делать эту вакцину. Но, когда я посмотрела на то, что происходит, я поняла, что от моего решения зависит то, будет ли ходить мой ребенок в школу, как себя будет чувствовать моя семья, защищена она или нет. Будет ли открыт бизнес, сможем ли мы продавать услуги туризма нашим клиентам. И я приняла это решение осознанно. Я решила, что я сделаю 2 вакцины, потому что я хочу чувствовать себя защищенной. После этих вакцин, после первой не было ничего. После второй, 2 дня лежала с температурой. Да, это было. Но я нисколько не жалею о своем решении. Я хочу, чтобы наше общество было открытым. Tere päevast! Mina olen Ilme ja ma tahaksin rääkida vaktsineerimisest, nende hirmudest, kartustest, mida inimesed kardavad. Ma ise olen vaktsineeritud 2 korda, ootan 3. süsti ja millega on natukene probleem perearstikeskuses. Helistasin keskusesse, öeldi, et perearst on puhkusel 15. novembrini ja kabinet praegu sellega ei tegele. Helistasin siis registratuuri, seal öeldi, et ei, et tuleb kirja panna perearsti juures. No täna helistasin uuesti, ei saanud sealt kedagi kätte, nii et ma olengi ootel ja ma ei tea, millega see lõpeb. Nii esimene vaktsiin tehti mulle veebruaris, ei olnud mingit reaktsiooni, ootasin kohe lausa 2 päeva, et tuleb, ei tulnud. Siis teine tehti märtsis, jälle ootasin, et öeldi, et peale 2. süsti on halb. No ei olnud halb. Ja nii ma mõtlen, et need hirmud on suuremad kui asi väärtud. Ja nüüd ma nii väga mõtlen nende inimeste peale, kes ei lase vaktsineerida, kes on põhimõttelised vastased. Aga mina arvan, et need inimesed ei mõtle loogiliselt. Me oleme kõik oma lapsed pääsnud vaktsineerimisega, kes ei ole põdenud kollatõbe, ei ole põdenud leetrid, läkkakeha, lastehalvatust. Tähendab, vaktsiin aitab. Ja miks me ei usu teadlasi, miks me ei usu oma perearste? Me peaksime perearste usaldama, nendega rääkima. Nad teavad ju, mida nad meile soovitavad. Kui meil on mingi muu häda, me läheme kohe perearsti juurde. Tähendab, me usume neid. Aga miks me nüüd ei usu? Ma ei tea.
kas on see nii suur vastutöötamine kellegi poolt? Ja ma mõtlen selle peale ja ma ei suudagi välja mõelda, miks inimesed nii käituvad. On igasugused inimõigused, ainult praegu on inimõigused. Aga inimkohustustest, et inimesel on kohustused, sellest me ei räägi. Kui on liikluspiirang, me ei lähe piketeerima, et ma tahan sõita 120-ga ühest tee otsast teise. Ma ei tee seda. Ja inimesed ei tee ja maksavad trahvi ja ei lähe piketeerima. Mis me nüüd teeme? Miks nüüd? Miks see kohustus on nüüd nii hirmus, olenemata sellest, et 100 inimesed surevad? Ja see ajab mul harja punaseks. Lõpetame ära, muidu läheb asi pahaks. Меня зовут Юлия, мне 39 лет. Я привита вакциной Вакзеври от AstraZeneca. Первую дозу вакцины я сделала в марте месяце вместе с коллективом своих учителей. После первой дозы самочувствие резко ухудшилось и лучше стало только на 5-й день. Вторая доза вакцины была в мае, после нее было не очень хорошо в течение суток. Сейчас с моим здоровьем все в порядке, и я неоднократно бывала в близком контакте с больным COVID-19, но при этом не заболела сама. Tervist, mina olen Karine Küpas, Ravispa Narva-Jõesuu tegevjuht, ma olen 40 aastat vana ja olen juba 2 vaktsiini ära teinud. Tegelikult ma põdesin koroonat ja ma põdesin seda üsna kergelt läbi ja ma arvasin, et mis seal ikka, aga kallis rahvas, ma ütlen teile, et meie rahva tervis, meie sugulaste tervis, meie perekondade tervis ja meie ärid, kõik sõltuvad sellest, kuivõrd lahti meie ühiskond on. Ja mina tegin selle valikud teadlikult. Ma tahan, et meie ühiskond oleks lahti, ma tahan, et minu laps käiks koolis, ma tahan olla terve ja ma tahan, et minu sugulased ei peaks muretsema koroona pärast. Demokraatia põhimõtete järgimise üle vaeldes unustavad inimesed kõige olulisema, eluväärtuse. Keegi pole kaitstud selle eest, et arstid ei saa teid enam aidata, sest pole vabu käsi. Või kiirabi tule kohale, kuna pole vabu autosid. Kaitse end ja oma lähedasi tõsiste tervisehädade vastu. Tule ja vaktsineeri. Споря о соблюдении принципов демократии, люди забывают о самом главном – о ценности жизни. Никто не застрахован от того, что медики не смогут вам оказать помощь, потому что нет свободных рук. И не приедет скорая, потому что нет свободных машин. Защити себя и своих близких от серьезных проблем со здоровьем. Иди и вакцинируйся.